Central Lairam Longklai The Lairam Times min in nan kut kanin tlai na kum thong ni kunlenga Thawngkhong zar thumnak Thawngchimnak kan ngei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngchim tu en van hlamoi Mizoram ral zamin ummi matupi peng cheu khat ankir East Lairam matupi peng in Mizoram ral zamin ummi cheu khat chu an khwale rama ankir na tia theisi cheu khat chu chungkhar in tlungmi anumbang cheu khat chu in thending in batlung chungmi le borak avadot hlat mi zong an ralzam tampi chu kan rama kir kan du Mizorama chun kan nunnak cha him kauna in chung kahar khusak na ka chambau ngai ran tran ok zong lo namne kan si chu cha kan khwaram achiata asifa a har sat zonga ma khwaram kan du borak zo in kirding in timto na kan ngei ve tia Mizoram lunglei pengkom in matupi ralzam upa pakhat ni achim Mizoram in matupi penga kirding mi ralzam kum upa na chu thal chunga kirding in timto na kan ngei tia theisi matupi penga chin len chawza ralkap le e kara boinak tol chung mi ngak chia siang in kai tlamtling lo ngandam nak si boy izat lo Aidin dok chat in lu ranga khwami tamdeu ankir kholo tia thei asi Mizoram palek ni Shyamnam antlai mi kanta asilau tia CNF CNNi anchim Mizoram palek le intelligence agency ni ibom in Mamit district West Phaileng palek munram saitha khwaponga Shyamnam antlai kong kumthong ni kullenga Thawngkhong leinga a thei asi Mizoram palek le intelligence agency ni meithal antlai mi chu AK-47 meithal paruk AK meithal kwan thongsha le somnga mezakin leiruk na ansi Mizoram palek ni Shyamnam he minung panga antlai na intlai mi nalaka Myanmar rashang adau chu amami Chin National Front CNF try to pakhat zong atel hi CNF try to tlai kho asimi hi Mizoram cha hlotlin nak si tia Mizoram palek ni anchim Mizoram palek ni chun hi Shyamnam pol hi Chin National Front CNF le Chittagong Hill Treksa achol changmi United People's Democratic Front UPDFP karalak a chole nak cha tinmi ansi hiran tranak ni hin phungning lo Shyamnam zwarnak ramkip sining kha alangter I pengtlang dei nak cha a changchu ama mi chi nung kha alangter tia anchim Mizoram palek ni West Phaileng palek reabuk Mamit district a case antwa Shyamnam zwarnak network sho ding in tlatlai nak to cha ma liausi hi Shyamnam tlai kong he pet lai in CNF chimnak nol ngei tu salai thet ni minung panga hi CNF chungtel ansilo CNF chungtel chu pakhat long asi CNF silo Shyamnam zong CNF ta silo tia chim Lairam chawza ram hun ni South Lungpher Middle School Diamond Jubilee lomnak khwalian in aman pina Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pusilal Manthang ni kumthong ni kullenga Thawngkhong leinga a South Lungpher Middle School Diamond Jubilee lomnak khwalian in manpina Pusilal Manthang ni chun South Lungpher Middle School ni kumsom ruk mui a mu kho nak ding cha hi siang in cha I zang hlei cho in zo khen tu le khotlang mi za pi tran khatnak le nani pek channak hi asung loi singshan ramle khwatlang ran tran naka teimak nak tel lo chun hlotlin nak tak kholo tia chim Chief Executive Member ni chun siang hak chia na chu an cha chon nak anor swang tu thillak a iseng tlai lo ding le tin mi ngei bu te in cha iswam twal mal ding in le ram le mi phun khotlang chung khar cha santlai mi siang hak chia si iswam ding in bia area phone na Pusil Manthang ni chun lungral nakin hlotlin nak chu achhuak South Lungpher Middle School cha ran tran tu na le mizapi kanipek chan chini thajang kan chwa chin chun hi siang in mi hlotling tampi an chwa kholai tia chimchap Lairam chawza ram hun le Colonel Rahul Chauhan chu ramri kong le thilbia pi an chei
Pusil Manthang Chief Executive Member LADC le Colonel Rahul Chauhan Second Commandant Lunglei chu tonnak ngei in thil biapi phun anchei kumthong ni kulenga tangkhong hleiruka Pusil Manthang Chief Executive Member LADC chu Colonel Rahul Chauhan Second Commandant Thar Lunglei I aummi ni Araklen I berwa nak an ngei thil biapi zeimo anchei hi iton naka hin ramri ven nak a tron khat nak thang e her kong in param in razam lot mi zau khet nak le bom chan kong india chawza malak chia mi kong kaw le malak chaw ma mi le Longlai district chung le LADC area khwa sami himnak ding a malak ning chanrwal ning ding kong anchei anbera naka chun rit thai si he apit lai mi thil na zong anchei rit thai si lu ding mi kham naka chong deu in malak her kong rit thai si karter tu na tlai kong CY le DRS ni asi kho chung I zuam in ma anlak mi chung a lunglom bia anchim I andirem na kong zong anchim phone hlei a ram le mi phun cha thil bia pi phun anchei phone ramri veng kong kaw le Myanmar le Bangladesh mi chol chang ning kherlai ding in timtwa kumthong ni kulenga tangkhong hleinga Longlai District Level Committee on Border Protection Grid 2 and Chairman Puchi Mala Siva Gopal Reddy IAS Longlai District Zipeng he tia Zipeng Office Chamber a tunnak an ngei Puchi Mala Siva Gopal Reddy ti chun in pa ram Myanmar le Bangladesh in razam lot mi na rang a ram chung himnak le nangam nak anhur swan nak ngalo ram riven himnak a chanlak thana her kong achim Assam Rifles le BSF na chu tran khatnak thangi in film kan in ram riveng ding in acha phone ha zipeng ni chun Longlai miza pi leia international border ponga khwa mi na chu ram riven naka zang hlei cho in tran pi ding in somnak bia chim phone hiton naka hin Assam Rifles ni ram riven him naka an halak nak report an pek Myanmar le Bangladesh he ramri in phun sian lo thil le rit thai si Russiam nam karnak omnak ngalo ramri ven abepi kong chei asi Myanmar le Bangladesh minung ramri tan in an khosak nak ning kherlai kong kawa civil administrator BSF Assam Rifles le border pongkhwa VC he twan khatnak tha ngei sise dia bia kya asi hi iton naka hin puzoram siam mar additional DC SDPO Longlai SDOC Chongte BDO Bungtlang South CID Special Branch SB Longlai IO na le OC Assam Rifles Longlai na anitel Lairam Chawza Bazet za som kwa leng rian chuan tu hloa kal Lai Autonomous District Council chu kumthong ni kulenga tangkhong hleili a ipek chatnak chan ngei asi LADC ran munpi Longlai le division subdivision ha kumthar ipek chatnak hi ngei asi Longlai LADC ran munpi a ipek chatnak hi CM ria mun twala ngei asi pu ke lal thanzar executive secretary ni shwain LADC CM ni chun LADC ni budget ange mi za som kwaleng chu riantran tu na hlo le chawza zo khetna ka man asi miza pitin vo atlom te na in dot chat loading in kalpi asi te achim LADC chawza ni chun kut riantran cha asi kho chung a zawng ko LADC Information and Public Relations Department chu thajang thon ter asi an thong pang muding aumlen chun Revenue Department ni chun digital land record akalpi online tax payment zong thok asi chang ramsa hum hakong kawa asi kho chung in izwam asi tia achim PVL Mwaka Chairman LADC ni chun Lairam Lemi Phuncha Rian Tran tu tak tak chu LADC tang Rian Tran tu hi an si Zang Lei Choi in Izwam Trol Malko u tia chim kumthar ipek chanak chan man nak hi Reverend Akhol Rimoy ni chanzer aman LADC tanga Rian Tran nak liam mi na ngai chat pi nak langter nak man asi hleia ramcha thlacham nak an ngei phone
no hong kuleriat in vaute pakhat tiang hlukla sun hlei tua silai LADC ni hlukla sun hlei chu kumthong ni kullenga no hong kuleriat in vaupi pakhat tiang to lai hi hlukla sun hlei kong he pet lai in kumthong ni kullenga tangkhong hlei ruka hlukla sun hlei organizing committee na chu pu si rongura Art and Culture Department le chairman organizing committee si chi mi ruma meeting antwa hlukla sun hlei kumthong ni kullenga mannaga hin laimi punzia zale sinak choinak le phauchwa khonak le miza pi hip coding chan mannak pun to si se ti si amun chu siwai le playground asilai chun hlukla sun hlei tlang tara laimi ifun tomnak si se te biakhia si hlukla sun hlei anikhat nak hlukla pualtuk cha pusil manthang chief executive member LADC asilai anihni naka puvl maka chairman LADC asilai sun hlei fam cha pusi rongura Art and Culture Department zo khentu asilai hi hlukla sun hlei mangding in kalmiza pi chu lai thwamin ithuam asilai meeting hi pusi rongur Art and Culture Department LADC ni ashwai organizing committee member tam ngai anitel chakma thongleng zo so si liao lai minung kuleriat khir an si chu MZP an lungfak MZP General Headquarters Executive Committee meeting voizaruk somthum pakwa chu MZP conference hall to asi meeting a hin free movement regime FMR sho kong kaule thildang dang che asi meeting a hin tangkhong pakhata India chawzani East Lairam le Mizoram itlon kainak free movement regime ro chu apoi ngai chinshin fa chaklithlang ulenaw nun phungkhat foizangin itlon kainak lam biapi tak khar si chinshin fa na ifun tomnak norson ngai Myanmar Bangladesh le Manipur boynak ruang a Mizoram a nun himna call in araklut mi na chu Mizoram ni anzo khen ha chulewa Bangladesh in Mizoram a nun himna call in araklut mi minung kuleriat khir an si hi apoi ngai Bangladesh ni phungning lo in arak pem mi chakma minung thongleng zo so asi lewa chinshin fa na chunga India chawza chol changning hi khura har ngai si hi kongkawa hin Union Home Ministry a chakwa si se tia bia khya kumthong ni kullenga tangkhong panga a Bangladesh in Central Lairam Longlai Pengkom a Rajam in Lut mi minung kuleria chu kumthong ni kullenga tangkhong lekhat zan lei swimilam paruka zorin pui in khur an si Zoro ni India chawza le Mizoram chawza nolpek chhluan an khanglai Zo Reunification Organization Zoro ni India chawza ni Myanmar ram he zalong in itlon kai khona Free Movement Regime FMR ashomi du lo langter naka India chawza nolpek le Mizoram chawza nolpek an khanglai kumthong ni kullenga tangkhong leisaria Zoro General Headquarters try to na aizola tunnak an ngei India chawza ni chinshin faram ki zalong ten itlon kai khonak FMR asho ramri tanding ni border pass ngei a herle border pass ngei lo cha a ramri tan kho lo phung kumthong ni kullenga tangkhong ni khat in a thok I border crossing permit lak her hi apoi ngai hiban tuk phung nam kongkawa India chawza le Mizoram chawza nolpek mi chu kumthong ni kullenga tangkhong kullekwa a aizol long silo Mizoram hun kipa khang asilai chawza chu FMR nun te thranding in an nol bantuk in diknak chawvo ngei thranding in Zoro ni chun adi dong tiang azwam lai tia chim Zoro ni chun Bangladesh in Bomlai mi Longlai district lot mi minung kulleriat Assam Rifles ni antlai na I an shen na nuwa Mizoram chawza he khokhan nak an ngei nuwa khir an si mi chu an dokal nun himna call in ma in pia luatim mi zo khending in nol ngei tu zong nol nak an to na Mizoram HPV vaccine man asi changlai human papilloma virus vaccine HPV vaccine cancer
lak in ikhapnak chu aro hlana Mizorama man asichang lai ra chanasi Directorate of Health Services tanga Joint Director Extended Program on Immunization EPI le State Immunization Officer Dr. Lalman Umazong te ni chun HPV vaccine chu nu now in cancer khapnak cha a si nu ngak chia le tlei rol kum kwa in kum hleili kar cha a chawzani manlo in vaccine apek na lai te achim Dr. Lalman Umazong te ni chun Mizoram siang in kiple siang in kailo ngak chia min khom swat si minung thong somsari le thong nga shong min lak si chang a herning in razam zong pek an silai te achim State Immunization Officer ni chun HPV zot khamnak pedinga India ramkul thimi laka Mizoram atel HPV cancer chu panak in nuni anton deuh cha a Mizoram chawzani nu ngak chia apek masalai te achim tu zar kan thong thatnak chu hiver history lai akan ngai piak tu na sinalung lom bia kan chim haizara kan intong than te na lai